tingaye iminota 30 nako 90 90 kugira ngo Cesar Premier girangiye ibiharuro byawe koko igikombe cyamaze kubona nyenecyo cyaragiye dusumaje kumenya ngo ninde umanukana na Bandere na Wolves igikombe n'ikipe imanuka bose n'abirondere La Liga yaragiye byose niho biri Bundesliga igenda igitangira Ligue nayo nuko yaragiye cyane abantu Serie A bimeze bite Serie A nayo nyine yaragiye kwa Inter de Milan urukumva nuvanga abantu bateguze ko ikintu bita amakuru y'amatransfer kuvugwa mu equipe yanyose mukunda ndakangura abakunzi ba Manchester United kwigira hafi umutoza Kariki ngarimo arashaka gukora ibintu bidasanzwe abakunzi ba Arsenal defending champion utwama dufite defending champion akosha amateka arahinduka pe nibura umufana wa Arsenal uri ngo ihindura ibihe cyase koze nibura umufana wa Arsenal aho wicaye maginga angahe zamura Imana icyo champion d'Angleterre zamura Imana icyubahiro n'ubwa mbere Frank kuba natanga akazi kitangaza makuru ngiye kwita Arsenal champion oya kuva wavuka bro kuva navuka oya nago wenda icyo gihe wari ariko ntabwo ari kubikora Frank yavutse reka mbyite umupira Frank nyuma se ni Rene reka mbyite umupira cyangwa ni Kenny reka mbyite umupira kuva nyine mu rurimi rw'umupira rwanjye runsohoka ndabwira abankurikiye n'abantu bose tuganira umupira ko Arsenal n'aba champion kandi nabyibona n'amaso yanjye icyubahiro n'ikimana ibyo bintu urabihuza na Thierry ari kubana be cyane nabo yarabivuze rwose n'abafana ba Chelsea mwegira hafi witwaza Xabi Alonso ngo arimo arateka indyo yenda gushya ariya ngo imvangira ashyushye ibintu biratugobonye kure Parma hari ati ndikumva ndi kuri ari kumva iki se tinshaka gutozwa na Xabi Alonso we ariko baba we ati ibintu bizabiryoshye cyane urukumva n'abafana ba City igenda rya Pep Guardiola baza kubasigira iki muri iyi minsi turayivanga n'igikombe cy'isi kubwizo mpamvu titre y'ikiganiro mbere yuko kugeza mu kwezi kwa 8 kereka World Cup niziyo ndikazana inkuru idasanzwe ndikabivanga transfer update tanga zagiye ibanza mu ma equipe yanyose mukunda nicyo kintu nshoboye kuruta ibindi kwinjira mu ma equipe tugasesera cyane tukajagajaga tukarekira kuvugwayo abashiti bagiye kujya bavuga cyane none nuva ngo ngiye ibihe buri Antoni ibihe biri ndyohera ndi gukora akazi hano ni ibihe bya sama ibihe by'amatransfer mba ndyohewe cyane mba numva mfite akazi kadasanzwe sinya nsinzira uracuruza cyane mura ndyama notification zaza ngo bite hano mfite inyamakuru inishyura ku kwezi Evode we okay banza usoza ndakubwira icyo Evode inyamakuru bine nishyura ku kwezi kugira ngo abakunzi bacu bakunda babone icyo bita balance diet bwa mbere mura na Frank yarambwiye ngo ariko ngo nikute ngo uri umunyamakuru muzima ngo kwishyura amafaranga ntashaka kuvuga ariko kwishyura kwishyura bikakubera ikibazo ntabwo byumvise ngo ukaza mu kazi ngo uje kubwira abantu urababwira iki utazi hostel amafaranga wishyure uheza abanyarwanda n'abaturarwanda bose balance icyo indyo yuzuye ya nyayo cyane ifite ikirungo Evode rero wakunda cyitwa Premier League cyakunda champion bwongize Evode ndayikunda pe ariko nawe rariga nk'iyambure ariko nawe ari uhitamo kimwe oya ugiye mu bihe byawe urakoze cyane tugiye muri mondial ari uhitamo kimwe na review ukunda ama equipe y'ibihugu ariko icya kabiri Ballon d'Or okay niyo mpamvu buri kipe angaha tuzaje dusoza ikiganiro hano tubaha indyo yuzuye cyane tubaza ikiganiro kimwe kirimo umukunzi wa La Liga kikaba umukunzi wa Premier League hakabamo umukunzi w'amakipe y'ibihugu amatransfer hakabamo umukunzi w'amatransfer hakabamo n'umukunzi wa Calcio cyane base hari ikintu kibura ko nta kintu kibura hano twagiye inkuru ya mbere yo kuri mugoro Rodrigo Hernandez Cascante uyu mugabo twa Rodri adushakiye ifoto ye ayihuza n'ikipe ya Madrid yitwa Shadrack Bingbero umureye wanze kwemera iryo zina ariko nge nzajya ndikwita nushaka ngo batanze ubutumwa bukomeye ntandi babutanga ariko nabonye ifoto iryoshye cyane yakwizera gishweka rano umuzamu wa mbere mu East Africa yari yuri ifarashi urumva ariko yari yibye intare ni hatari yateruye intare nto yari yirukanka rwose yirukankana cyane Evode ikinyamakuru Marca kirandika kivuga yuko Rodrigo Cascante umwespanyo kini kipe Man City nyuma yuko amakuru agiye hanze ko Pep Guardiola
aza gusohoka muri Man City nyuma y'uko ino siza kuza kubirangiye ego ndetse kandi n'umukino we wa nyuma ashobora gutoza ari match ya Aston Villa yo ku cyumweru. Rodri nubwo ibiganiro ngo byatangiye hagati y'ibona amaze kongera amasezerano ariko ngo yabatangiye kongera gutekereza mu kuba dosiye Madrid ayibura kandi ngi Madrid bategereje kuza kumva go ahead iturutse kwa Jose Mourinho ituma bari nimba baganiza Rodri Casante. Gusa Rodri amakuru ava muri kampi aravuga yuko yabatangiye kuba open mu kwaje Madrid cyane. Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko igenda rya Pep Guardiola yego riba rigomba kugira ingaruka mu buryo buri sportif ndetse no hanze y'ikibuga cyane. ndi kuvuga kuri image ya Manchester City ubwayo nka equipe yari imaze kubaka, reka mbyite ubwami nayo buriya kuza Manchester ubwami bukomeye cyane kuba uturuka i Manchester ukaza ugahangana na equipe nka Manchester United ku byari yarubatse nka equipe ubwayo, navuga yuko ubwami baba bwubatse yego. so Pep Guardiola wubwe nukuvuga ngo amaze imyaka 10 United itamusoje imbere cyane, ni ibintu bidasanzwe cyane. nukuvuga ngo Manchester City ubwayo kuri Pep Guardiola muribuka transfer yaharani ntago nyanyibagirwa yego. Equipe ya Chelsea yagiyeyo harandira avuga ngo amafaranga yose yakwishyurwa ntago najya Stamford Bridge ndajya Etihad Stadium. Nukugira ngo icyo kintu burya ari ikintu kirenze gikomeye yego. Yari yaramaze kubaka legacy hariya ivuga ngo twakura umwiza ku isi twaba tumufite. Ikimenyimenyi nukugira Rodri agatwara Ballon d'Or n'umwaka ukurikira akaba gihari muri Manchester City. Gukipinga nicyo kintu nangiye kukunganira nacyo ni ikintu gikomeye kidasanzwe. Ikintu gikomeye gutwara Ballon d'Or ukamugumana, umukinnyi wamuzana ariko kumugumana n'ibindi bintu. Ndagira ngo mujyane mwitegereze muri iyi myaka yerutse twagiye tubona abakinnyi beza bava mu equipe meza bajya mu yandi ariko mumbwira umukinnyi mwiza uvuye muri Man City kimwifuza ntabwo uri buze kumubona ku ngoma ya Guardiola biragoye. uyu munsi rero Alvarez ntabwo yazamo baramurekuye kuko we yashatse gukina Pep yaramurekuye. Pep aravuga ngo umwanya wo gukina hano hari harandi biragoye. iya Pepura City ntabwo ari Atletico. Uri kumva icyo kintu cyari cyarubatswe na Pep Guardiola yego kumbwira ngo we Enzo Maresca uri buze kuza ugisigasire biragoye. Ikindi Rodri arabibona neza yuko iyi ne equipe irimo abajene benshi bashyashya yego. Navuga ko generation ya Rodri yaragiye. Rodri buri abantu bajya bibagirwa yuko mu gihe cya Fernandinho Rodri yari ahari sibyo, hari umwaka bakinanye ari babiri bombi ari kwinjira muri equipe. Rodri iyi Man City y'amateka ya De Bruyne Gundogan bande bose Rodri yari ayirimo. Ari kwibona neza yuko ni ya nyuma yabo Rodri arahari nayo yari ahari. Ari kwibona neza yuko muri iyo generation uretse Stones uri buze amahirwe menshi ari buze gusohoka na Ruben Diaz, abandi bose ni generation nshyashya muri Man City yego. Ikindi akiyongera yuko uri umwespanyol umwiza wa Espagne abagomba ko ari muri Real Madrid mu rugo rwose ndetse na Barcelona ntabwo bakunda gusohoka cyane. Abantu baribuka Pique avuye muri Manchester United itwara Champions League bro, iri muri prime yayo itwara buri mwaka ayivamo ajya muri Barcelona. Abantu baribuka Xabi Alonso yavuye muri Liverpool ikina finali ya Champions League mu myaka 3 ajya muri Real Madrid, ikina ebyiri ajya muri Real Madrid nujya kwireba uyu munsi nk'umugabo wanyuze muri Atletico Madrid Frank yego. Umuntu wese wo muri ni nko kuvuga ngo nanjye gutanga ingero ku mahoteli ariko mise nisubira, ni nko kuvuga ngo hari ahantu runaka uri ariko ubonye ubushobozi hari aharenze bituranye wajya ko waranyuze muri Atletico Madrid ukajya muri Real Madrid ni ikindi kintu kidasanzwe. Real Madrid nujya kureba noneho sasa Real muri imyaka irayisuzuma nujya kureba ukavuga ngo Real Madrid ninjyamo nzaba ndinde bro. iyi Real Madrid ifite Vini, ifite Mbappe, ariko Rodri afite Ballon d'Or. Uri kumva cyo nacyo kirakomeye. Uri buze kuza aho hantu Real Madrid iri buze kukubakiraho, cyo ni ikintu gikomeye. Real Madrid no kwibaza ngo noneho konje muri Real Madrid bura Modric agiye muri Real Madrid, ibinyamakuru byinshi bavuga ngo niwe the worst signing. Mourinho nubwo aracyabivuga ngo njya mbabazwa cyane n'ukuntu abantu batigeze bamenya Modric nazanye. Mourinho niwe waguze Modric
avuga ati nitegerezaga ekipa ya Tottenham Hotspur yego nakwitegereza Modric uburyo akontorora umukino nkavuga ngo uyu mukinnyi aberewe gukina muri Real Madrid. yego Bisobanuye ngo Rodri uyu munsi ntago bimeze nka Modric, ntago bisaba analize nyinshi z'abasesenguzi bakomeye, ntago bisaba kubuza umupira bihambaye kugira ngo umenye uburyo Real Madrid ikeneye Rodri. ikenemo Rodrigo Cascante ni umwe mu bantu navuga ko aricyo kintu cya mbere Real Madrid ikeneye kurusha n'ibindi, sibyo? Real Madrid ikeneye nimero 6 typique, yego ikeneye umuyobozi w'umukino, ikeneye umuntu mukuru, ikeneye buri kimwe cyose kiri muri Rodri. ariko se Anthony imyaka 29 Rodrigo Cascante Aha. umwespanyol wabuje mu iyo rugo ni indi version wabuje mu rugo iwabo hari Yego. sibyo kuko ubwo yitangaje avuga yuko Rodri yaganiraga n'ikinyamakuru cyo aravuga ngo uyu mwaka aruzuza atarani rwose Yego. kuri 22 cyane z'ukwa ati gatandatu. kuba narakiniye z'ukwa gatandatu ubwo arayifite amagambo ya Rodri avuze ngo kuba narakiniye ikipe ya Atletico ntabwo bivuze ko nakinira Real Madrid nubwo ari ikipe duturanye ni derby ari iwacu ntabwo ari ikipe dukundana turabaturanye ko badakundana sibyo yego umugabo mu mwaka imyaka 2 itamuziye iwaswe n'imvune pe Iyo- City kuyimufite irabarangwa itamu yanasubirayo nta wamenye uko mbibona recently Mm. ni umukino udakina itanashoreranye oya kuko iheruka ni yagarutse kuri FA yego kandi ashize nk'ibiri cyangwa 3 nyuma yaho. yego njye nkibaza ni icyiza ni ukugoma kwa Man Steven ifu niyo Pep yagenda ndava kuri Rodri nkawe Kuri Rodri yego cyangwa yemera agende ahindura environment akoreramo ajya Madrid aho hantu akenewemo nka nimero 6 bamaze n'igihe banarwaye izo mbaraga cyo zifite Rodri icyamwera cyiza ni ikihe umunsi wa none mfashe Rodri wenyine yego we nkawe Madrid nshyire ku ruhande ushyize pembe okay. Rodri wenyine ni byiza cyane gukabya inzozi gukina Madrid ntabwo ari ugukina gusa pour gukina yego ni ugukabya inzozi yaba agiye kubaho ubuzima umukinnyi wese yarota especially umwespanyol ni nk'umunyarwanda barota club ebyiri yego ubwo wenda umwe akaba yaprefera imwe kubera impamvu runaka ariko Rodri umuntu umaze gutwara Ballon d'Or ntabwo ari abanyespanyol bayifite kenshi ubura nko mbere ya Rodri uwa nyuma yari muri 60 yego Luis Suarez wakinaga Barcelona bazifite gake cyane gashoboka so Rodri icyo ngicyo aragifite abakinnyi benshi barota gutwara icyo gihembo Premier League Champions League Elo arayifite agiye kujya muri Mondial Espagne ni nimwe mu bafavori 3-4 beza kuruta abandi ku rwego rw'amaklebe ikintu cya nyuma Rodri yakwifuza no gukina club y'inzozi ze no gukina club y'umutima we Dream Team muri Manchester City Rodri ni umuntu watwaye byose ni umuntu watwaye byose kandi buriya uko byagenda Rodri kuri legendary status ye nta kintu asigaje kongeraho sinzi niba tubyemeranye turi kumwe aho ngaho uretse ahubwo kugira ngo ryaze na ryarafite hagenda hagira utuvungukaho kubera imvune ejo azaba costing match bazamubura ukwezi batangiye kugenda bamwata ku tuntu tumwe na tumwe ariko ku cyo yashoboraga kugeranaho na Manchester City Rodri yacivinze byose ari kumwe n'ikipe factor y'umutoza nka Guardiola uyu ni umuntu wimukana na filozofi umushinga wose wo mu kibuga arawimukana aho agiye arabijyana aho avuye avanayo nabyo uyu ni umugabo yavuye muri Barcelona itakaza n'abantu bayubakiraga umushinga wayo mu buryo bwo mu kibuga sibyo uretse n'abakinnyi na bamwe mu bamambure abantu bafite bagendana igitekerezo cya Barcelona uyu ni umugabo ari capable yo kubimukana baragenda bubaka dynasty imeze nka Barcelona neza bayubaka Manchester bongeramo intensity ya Premier League n'ibindi ariko igitekerezo cya Manchester City uburyo yakinaga abakinnyi yarekritaga no gutangira guha ingufu academy hari ikintu abantu batarebaho cyane ariko muri iyi myaka ya vuba academy ya Manchester City iri muzikoze cyane mu Bwongereza no muri Europe muri rusange ibyo byose ni ibitekerezo bakopiye babikuye muri Barcelona so uyu munsi kuvuga ngo Guardiola yemeye ko era nyuma yo gusohora umukinnyi umwe ku wundi muri era ye ya Gordon nawe ubwe aragiye asize nibura bubakiye umusingi n'ikiragano bashobora kubakiraho ariko umukinnyi nka Rodri arabibona ko nawe ntabwo ari byiza ko ibintu bimuhindukiraho cyane ko n'ubuzima bwe yatangiye kubona ko butakiri kuri level urumva ya intensity ya Premier League umukino umwe ku wundi cyangwa se kabiri mu cyumweru so ni byiza cyane mu mpande zose twasesengura
n'iyo recruitment n'amafaranga n'ibiki byose Madrid irashyira ku meza kuko irabifite bihagije ni byiza cyane muri detail zose Rodri watwaye byose mu Bwongereza ntacyo asigaje kujya kubaka irindi zina muri Madrid byaba ari byiza cyane kuri uyu mugabo. Madrid buri gihe murebe igihe cyose yagiye ibaho ni Madrid yahaga igitambaro Ramos ifite Cristiano Ronaldo, yes of course, umukinnyi wa mbere ku isi utwara Ballon d'Or 1 2 3 rwose. Ni Madrid nanone ikunda kuba ifite umuntu muri dressing room uvuga rikijyana w'umwene gihugu kuko na nyuma twagiye tubona yarabagumanya abandi pasitari ariko naco arafata igitambaro cya kapiteni. So Madrid uwo ni umuco wayo. Casillas nawe yayoboye generation zahabu n'ubundi bafite ba Cristiano. Uwo ni umuco wabo muri Madrid. Umukinnyi w'umwene gihugu w'umukadre kuri karite cyangwa ku gihe amaze muri Madrid agomba kuvuga rikijyana. Wakongeraho akakavuyo k'abakinnyi sibyo. Nekereza ko Rodri mu buryo bw'abakinnyi kuganira muri dressing room ntabwo ari abakinnyi benshi uyu munsi bahagarara hagati ya Vini na Kylian ngo bavuge ariko Rodri yabahagarara hagati akavuga kuri club ntacyo bamurusha ariko se bo we ku giti cye arabarusha Bahondo ni umwene gihugu. Hari uburyo n'abakunzi ba Madrid baba babonye izina bakirana yombi umunota umwe cyangwa iri kuri Rodrigo tuvuga ngo wenda Mourinho natanze wenda go ahead kuko ku makuru aturuka i Madrid ndana aravuga yuko Mourinho Perez yifuza yuko nawe azagira uruhare mu bazinjira ego muri n'abazanasohoka muri Madrid. ubundi aho ngone bakagombye gukumira kuko Mourinho utamurinze kugira uruhare mu basohoka yabamara ati mu binjira n'abasohoka ugomba kugiramo uruhare nawe nka Jose Mourinho. Urukumva ahari Chouameni udahagije uko Mourinho akina turamuzi twese sibyo ego Rodri abafite mu bintu bya Mourinho. Oya shafrani ntabwo icyo ari ikibazo cyo kwirwa umuntu yibaza ibintu byinshi kuko konye muri imbaraga atagifitiye umutara arazifite nyinshi. Uzimama afite ingufu yavuze ko kumugenda n'ibiciro muri se uzimama mbyemera kwimutipera kamu uzimama mbyemera fra buriya Chouameni na Kamavinga position yabo nziza naga ari nimero 6 yego turabyemera bisobanuye ngo Madrid imaze imyaka nta nimero 6 ifite iwurwaye rwose iwurwaye uwo mwanya. Rodri ntabwo iyo kota ninjye wayivuze form is temporary but class is permanent. Yego forme zishobora kuba temporaire ariko class ibiri nyine ihoraho. Ntigipfa umukinnyi mwiza ntabwo ajya aba mubi. Mugende mwitegereze imyaka Casemiro ateye muri iyi kipe ya Manchester United. Uyu mwaka no mwaka agaragaje umunaniro ariko nabo byaturukaga ku buryo yakinishwaga na Ruben Amorim. Nyuma yuko karikaje Casemiro arongeye atanze ibyo yatangaga. Uyu munsi turi kuvuga Ngolo Kante. Yego Ngolo Kante yagarutse muri equipe nationale y'Abafaransa. Yego Impamvu Desha mu bantu nzi fra Desha ntabwo yaguhamagara abona nta kintu ribuze ku equipe ntabwo bishoboka. Nose kuraho umuhari ntiyamuretse kumva yaramusize cyane. Bisobanuye ngo izi position zo hagati ikintu cya mbere iyo uri muri equipe nziza iri buze kugukinisha mu buryo bwiza bwa nyabwo. Rodri buriya nubwo ya dicta tempo nubwo yagira ibiki Rodri ari mu position no kurusha ibindi bintu byose. Yego yego Rodri igihe wamubwiye ngo nkeneye nimero 6 iri classique arayiguhereza. Igihe abona bikenewe wamubwiye ngo noneho nkeneye yuko na dicta tempo mu cyane ba dynamic cyangwa dynamic arabiguhereza. Rodri ngiye ku myaka 30 kuza muri Real Madrid imyaka 2 imyaka 3 yayiguhereza myiza njye ku bwanjye. Sinyanshidikanye kushoza uyu mugabo ariko njye sinzi impamvu ntakiri. Kandi ikindi reka nongera akandi kantu gato Mourinho ntabwo aba gukeneye imyaka 3 ubundi. Yego Mourinho umwaka umwe araza akagukamura buri kimwe cyose akakikumaramo. N'icyanyuma gisigaye ukagitanga. N'icyanyuma gisigaye wagira imana ku bwa Mourinho. Igize imana ugira seze ebyiri nziza. Niyo mpamvu buriya Mourinho abamuzi bazi ko kugira atoze seze 3. Antonio aze kunyibutsa neza hano Mourinho atoze seze 3 zikurikiranye. Sezo ya mbere ubundi Mourinho aguhereza igikombe. Yego iyo atakiguye muri sezo ya mbere haba hari ikiburamo cyongeramo muri sezo ya kabiri akakiguha. Abo bakinnyi bose bakeneye Mourinho mugende mwitegereze ba Hazard 2015 bro. Yego baragiye bose bagwa kawo. Mwitegeze Real Madrid 2014 2013 nyuma yuko agiye. Real Madrid yasubiye inyuma. Mwitegereze Porto yamaze igihe itari yagaruka. Mwitegereze Chelsea
Mourinho aba agukeneyemo umwaka umwe imyaka ibiri cyane ubundi murajyana Okay. usubira inyuma nawe agahita agenda cyane. Reka turebe rero uko Jose Mourinho aza kuza kubona we yafatanya na Florentino Perez mu kuba bari buryo akomeza kugenda bubaka ikipe ya Real de Madrid. Gusa afana ba Man City musigemo akaromo kuko na Rodri ntawamenya, you never know. ariko ukiri aho ngaho Yego. Mourinho ni igitangaza kuva muri 2000 nta kipe ararenzamo imyaka 3 kandi bidakunda. kandi imyaka yose yarayitoje. Okay, ndebera na konti uko bihagaze. Reka nze nkurebere na konti na Conte niko bimeze Konti nzi ko nayitari. abagabo nabo Ntabwo igira- ni ibitangaza. kandi nawe itatu nire nawe niyo style ya Mourinho Na undebera araza agakoresha abakinnyi Carlo Karone no mundi. muri Mira yarabanje arayirenza. Don Muri Carlo. Mira. Nyuma ya Mira undebere. nyuma yayo ahubwo Zikita zitarenga. muri Mira aho yarabanje. harimo abatoza Ahubwo yagenda akagaruka. Mm. Ariko kuvuga ngo parallel n'ishoranye itanu ishoranye ntabwo bikunda. abatoza buriya tujye tuvuga karite z'abatoza Frank twangwa hari umutoza uzi kubaka projet, hari umutoza uzi gukora recruitment neza, abatoza bazi kubyaza umusaruro ibyo basanzaho. Iyo akubonyemo icyo ashaka akigukuramo mpaka kigushizemo kugeza aho umukinnyi umwaka ukurikiye aba afite fatigue, imvune zitangira kuza. Ya. Ubu- Carlo yabanje atoza Mira imyaka 8 2001 kujya 2009 nyuma yaho akiri umujene. ibiri. none biranoroshye 2009 11 13 15 17 19 21. Ni ibiri agenda atanga. Naho ngaho. rwose niko batana abagabo. Ubwo ni ku ikipe ya Madrid n'ikipe ya Man City. Twinyuze mu ikipe ya Manchester United kwa Karike kwa Michael Carrick. Amakuru rero rwose nawe ni umuriro ukomeye cyane. ariko nakubwiye ko nimutse uri kwa Carrick se umutoza nkunda umutoza muto utanga icyizere wavuye kwa Arteta se yakuze yabaye mu kwa Arteta ntabwo akiri nagakira kuvuga no kurerwa Oya ngo naramwivumburiye ntabwo wamwivumburiye ariko shyira ku ikarita isi yose yamubonye reka nkwereke Frank tariki 21 z'ukwa gatanu ubu nagiye kwa Karike nyuma ngaho da nyuma y'imyaka ine nzangira mbigusubiriremo mbwira umutoza ubona i Burayi mu bahari batoya uzatwara trophy nini iremereye mu Burayi, either Premier League Champions League. ibyo ifata ibyo nibyo bibiri byo mbere y'abandi ariko kuvuga Arteta ko atarimo ubwo twamukoye ko Premier League natwara Karike we navemo Karike niwe wanjye ni Karike vo ninde woshyira ku meza ikampani nanjye se muvuge ase kampani wari ntiyatwaye oya yavuze Cyangwa American ari- Champions cyangwa ari- League ntabwo Bayern kibara ku rwego rwa Bundesliga cyakora rwa Champions njye ni League kampani niwe nacyo nanjye mutanga igaragaze nawe Enzo Maresca nayo nzi azayirahura siko na nimwibagiwe Champions League azayirahura yatanga Karike ibyo Erega no bro, cyabana reka mabwize ukuri Premier League muzamukubita mu mwice witwa Maresca ariko ibikombe bya Champions League ngo ibiki uzagenda ase ubu dusanze ubundi Enzo Maresca yaraburaga guidance nzima kuko nayo byashoboka strictire ya Manchester City icyiza yatanga twarakibuze akagitanga consistently noneho ntawamukira strictire ya Manchester City nawuze mbona inkuru ndende